I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video Clash of Clans na mojem kanalu. Kao što sam rekao, danas ćemo igrati Clash CFC u novi klan zvali Naša braća. Da, u taj klan smo, moja baza se ništa puno provedio. Sprem samo da igram na novom tabletu, znači nov tablet, juče sam kupio slušaljke, da vas bolje čujem. I pošto mi treba puno golda i ja, ne znam ni ja čega mi se treba, pravit ćemo samo arčere. I na ovom tabletu mnogo je veći i kvalitet, znači kako izgleda, video je top, kako izgledaš. Kako izgleda? Znači, samo možemo sad da pogledam. Pravimo arčere. Maknemo ovo. Klan var još nije počelo. I ja da pogledamo moju defense. Moja defense. Ja, defense, ja. Imao 4 velkire, puno giga, puno arčera. Barbarian Kinga čak na 6. level, ali nije uspeo da me dobije. I nadam se da igrica nije bila jača od mene, zato što sam ja glasan. Vidite. I moji topovi su mašine. Mašine. Kako me, začudilo me kako ovaj momak nije uspeo da uzme 3 zvezde. Sa ovakvom vojskom on bi to trebao da uradi. Plus ima healing spell, a moji mortari su to rešili. Meni se čini da bez mortara meni bi baza stalno bila mrtva. A i glupo stavio sve arčere na jedno ono mjesto. I već su svi mrtvi. Šta se ovdje dolje dešava? King protiv Kinga. Epic fight. Pobjeda. Pobjedio je moj Barbarian King. Pa ćemo tamo napati. Amo takle tamo, nećemo, niste više vidjeli. Možemo samo ovog. Onaj drugi neće pokazujem, jer sam tužan. Kod ovoga sam samo htio loot. Ne znam da li sam već kazao, Iron mine i sve ostalo napadaju healere. To ćete vidjeti ubrzo, to što će odjednom da izleti ispoda Seeking mina ili Iron mina i napašće moje healere. I imao je klan Castle. Jesi vidjeli? A klan Castle mu nije ništa puno pomoglo. Šta radi King? Hi King. Gige mu te nisu puno pomogle to što su moji healeri od čelika. Jako odmah umru. Da čekamo kad će da izađe sljedeća Iron mina. To će biti ubrzo. Ne! Ne, healuj ga! Healuj moje gige! King može da preživi. One. If he is shooting on my healer. But my healer have very much of life. He's a king. Oh, she's a queen. Ja ne znam kako... Fajlom je arčera, nisi imao volju da čekam. Vidjeli ste ono? Ono je bruka ljudi.
Pomažem vam. Ok, dosta je to. Da vidimo u najjača braća ovaj klan je izgubio. Gledamo njihove napade. Ba, normalno su izgubili, ovdje niko ne napada. Listac bre, što nisi napanuo? A? Aj ga rasturije. Dragonin na treći, kamoj. Justus Bamsen. What I have to say? Burn baby, burn baby, burn, 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 burn baby, burn baby, burn baby. I am in the rage mode i ne znam zašto pričam ovako rage mode. Dobija ovaj. No. Ha. Ne možeš mi ništa, la. Ja ti mogu ubiti, a ti mene, Ja bi ljudi rekao, pa je to smo epizodu. Dižem još jedan defense na peti kao poslije njega će ovog. Pa ćemo svaki Wizard Tower na peti. Na peti, može na peti. I to je bilo to ljudi, nas da su živjeli. Ostanite cool, ostanite kako hoćete, budite. Ostanite mi zdravi, živi i ćao.